Ndagusuje cyane aho dukurikirana umunsi ku munsi. Bugesera Mayange, umugore yapfiriye mu bitaro nyuma yo kubitwa inyundo n'umugabo we. Ibaze koko. Mu murenge wa Mayange, akarere ka Bugesera, haravugwa inkuru ibabaje y'umugore wapfiriye mu bitaro. Akaba yapfuye ku mugoroba kuri uyu wa gatatu nyuma y'iminsi ine yari amaze arwana n'urupfu, akubiswe inyundo mu mutwe n'umugabo wiwe. Amakuru aturuka mu baturage batuye muri aka gace avuga yuko uyu muryango wari umaze igihe mu makimbirane adacogora, ashingiye ahanini ku makimbirane yo kutizerana. Uyu mugabo ngo yajyaga ahora ashinza umugore kumuca inyuma cyane mu buryo buhambaye, ibintu byagiye bituma rwose abaho intonganya za hato na hato muri runo rugo rwabo. Abaturage bavuga yuko atari ubwa mbere ibi ngibi bibaye, kubera ko ngo mu minsi yashize uyu mugabo yageze gufata umugore ku ngufu. Byumvikane ko byanga byakunda nubwo uyu mugore yitabye Imana akubiswe inyundo n'umugabo we, ariko uyu mugore rwose yahoterwaga mu buryo bukomeye cyane, kuko ngo hari n'inshuro yabanje aho yamufashe ku ngufu rwose, ariko kaza kubikemura mu buryo bw'imiryango bitagejejwe ku nzego zibishinzwe. Byumvikane ko uyu mugabo rwose nubwo wenda uyu mugore yamucaga inyuma, ariko uyu mugabo nawe yari umunyamahane mu buryo bukomeye cyane, kubera yuko ni inshuro ebyiri yigeze kumufata ku ngufu. Gusa bitewe n'uko wenda ashobora kuba yari umugabo wiwe, imiryango ndetse n'abayobozi bakaza bagakemura aya makimbirane, bikaza kuza kurangira. Byaje kugenda gute rero nyuma? Ku munsi w'iri sanganya, ubwo no kuvuga ngo umunsi uyu mugore akubitwa inyundo, amakuru avuga yuko uyu mugore ari kumwe n'undi mugabo ndetse ngo bari bajyanye n'umwana. Bisobanuye ko uyu mugore ari gufata umwanzuro wo guca inyuma umugabo we, yajyanye n'umwana, yabyaranye n'uyu mugabo nyine bwite uyu nguyu bahoraga bashondana cyangwa se bahoraga bacana inyuma. Ajya kumuca inyuma ngo yafashe uyu mwana yari ahetse, arangije amutereka ku gikoresho cyo mu rugo cyo bita ikijerekani, mu gihe inshuti y'uyu mugore arimo kumuca inyuma. Bivuze ngo uyu mugore ajya guca inyuma uyu mugabo yitwaje n'undi mugore mugenzi we kugira ngo amucungire. Byanga byakunda, bisobanuye yuko uyu mugore yari azi neza yuko uyu mugabo isaha ku isaha ashobora kumuca inyuma akaba yafatwa, maze yitwaza inshuti ye. Mu gihe rero uwo mugore arimo araca inyuma umugabo we, iyo nshuti nayo yahoraga ireba ngo irebe ko rwose hari umuntu waba urimo kubibona. Nibwo bivuga yuko rero ngo uyu mugabo yaje kubimenya, maze ahita yirukanka afite n'inyundo. Iyo nshuti ye ibibonye maze ahita yirukanka kibuno amaguru, mu gihe umugabo yahise kubita inyundo ku rugi, maze barimo barikanga. Akimara kubita inyundo ku rugi, urugi rushwanyuka. Rukimara gushwanyuka rero, maze nibwo guhita afata ya nyundo ahita yikubita wa mugore mu mutwe, uwo bari baryamanye, ahita yirukanka, maze agenda yambaye ubusa rwose, ngo nta n'akambaro na kamwe yari yambaye. Akimara gukubita rero inyundo uyu mugore mu mutwe, akibona ko uyu mugore azahaye, nibwo uyu mugabo nawe yahise yirukanka, ikinyundo gita hasi, maze umugore ahita aryama aho ngaho. Bigaragara ko rwose yari yabaye ineri. Umugabo rero waryamanye n'uyu mugore asasunika umugore, maze ahita yirukanka, ahita arenga mu muhanda. Abantu babibonye rero bariyamira nk'ibisanzwe, burya ahantu habereye ibintu hari abantu rwose, abantu bahita basakuza mu buryo bukomeye cyane. Uyu mugore rero yahise ajyanwa kwa muganga, aho bakomeje kumwita amasaha menshi cyane, ariko ngo ku mugoroba wa gatatu yaje kuza gupfa azize ibikomere bikomeye cyane yagize mu mutwe. Abaturage rero barimo gusaba inzego zibishinzwe gukurikirana iyi dosiye kugira ngo ukekwaho kino cyaha biryozwe, ndetse n'abandi bashakanye bagire isomo ryo kwirinda gukemura amakimbirane hakoreshejwe urugomo. Kuko ngo mu gihe cyashize hari umugore wageze gutya asanga umugabo arimo araca inyuma umugore, maze amenaho amazi ashyushye. Si ubwa mbere rero bino bintu ngo bibaye. Iyi nkuru kandi yongeye kwibutsa ko ihohoterwa ryo mu ngo ari ikibazo gikomeye, haba mu gutanga amakuru ku gihe, kugisha inama no gushaka ubufasha mu nzego zibishinzwe mbere y'uko amakimbirane agera ku rwego rwo guhitana ubuzima. Ngaye nguko rero kuri subscribe nimba rugabageze kuri sheni, ngenda cyari Obi na ngini Obi Time News. Obi Time News.